Zdravo svima, danas pričamo o tome kako sve na engleskom jeziku možemo da kažemo da nam se nešto ne sviđa. I don't like it. Ima i drugih opcija. No što je jako zanimljivo, u ovom videu neću pričati o formalnom engleskom jeziku i o poslovnom engleskom jeziku, nego opšte govorno konverzacijskom engleskom jeziku. Kako ovo još da kažemo? Možemo da kažemo it's not my favorite, it's not to my taste. Ako govorimo o hrani, možemo da kažemo ako pitanje aktivnost it's not my cup of tea, it's not my thing, I'd rather not. A ako je u pitanju recimo muzika, možemo da kažemo I'm not crazy about, pa ima tog brenda, I'm not really big fan of, onda ime toga brenda. Koja je ta reč, uzrečica ili ovako neka kraća rečenica koju stalno koristite, žele biste da obogatite vaš rečnik zameti sa nečim drugim? I koja je ta rečenica koja možda zvuči grubo, biste hteli možda na lepši ili kreativni način da je saopštite vašem sagovorniku? Pišite mi i snimit ću video o tome. Vidimo se uskoro. Zdravo!